एपिबि दोलोआ दिनै आंनो मोनसे बिबान होदों। बे बिबाना जाहैबाय धोनस्री समष्टिनि बिजाथि। बे बिबानखौ लानानै आं खुसियै बानलांनो रेडि। आरो बे बिबानाव दिनै जोंनि धोनस्री समष्टियाव गासै 1 लाख भटार्सफोर दङ। बे 1 लाख भटार्सफोरनि बिबानखौ आं फाफ्लियाव रुजुलांनो थाखाय आङो रेडि। आरो बे गिलिर बिबानखौ जिहेतु एपिबि राजखान्थि हान्जाया होदों आंनो, आं बेखौ नाजावनानै लादों। आरो एपिबि हान्जानि जोंनि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरि साफ्रोमखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। लोगोसे एपिबि हान्जानि आफादगिरि डक्टर अनजलि दैमारि मेडामनिसिमबो आङो साबायखर बावहरदों। जोंनो लागै बे बिबानखौ होनायनि थाखाय आरो जोंनो थाखाय सासे बिजाथि फसंनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। लोगोसे धोनस्री समष्टियाव थानाय 1 लाख भटार्सफोरनिसिम आं साबायखर बावहरदों जे बिथांमोनाबो जेन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंखौ नेनानै दङ। आरो बिथांमोननि लुगैनाय बायदियैनो धोनस्री समष्टियाव थानाय जनसाधारन बा भटार्सफोरनि लुगैनाय बायदियैनो जाफुंहोनो थाखाय दिनै एपिबि राजखान्थि हान्जाया आंखौ बिजाथि फसंदों। बेनिखाय धोनस्री समष्टिनि साफ्रोम रायजो राजाखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरगोन। एपिबि दोलोआ जेब्ला सरकार दागोन अब्ला नोंथांमोननि सरकारनि मुङा मा जागोन? एपिबि दोलोआ जेब्ला सरकार दागोन जोंनि पार्टीनि स्ल'गाना बा दानिफ्रायनो जोंनि स्ल'गाना जाबाय रायजोनि सरकार। बे सोरबा सासेनि मुंजों नामाकरण खालामनाय मोनसे सरकार जाया, बे जागोन रायजोनि सरकार, जोंनि सरकार। आरो जोंनि देरहासारनाया बिटिसिआव थानाय 27 लाख जनसाधारननि देरहासारनाय जागोन। जेलाव थानाय बर' जाथिखौ गसंनानै थाबायनो फोरोंनाय हारिनि बिफा रन्जन दैमारि सारनि देरहासारनाय जागोन। जों जिहेतु गोजोन गोरोबथा खालामबाय थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव जोङो हाथियार गथायबाय। आरो बे गोजोनखौ जोङो बिटिसिआव स्थिरता अराय समनि थाखाय पार्मानेन्ट खालामनायनि सार्थआव जों खामानि मावगोन। আজি কি ক'ব? মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোক এপিবি দলে এটা গধুৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ধনশিৰি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী যে মোক নিৰ্বাচিত কৰিছে। তো মই আমাৰ এপিবি দলৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ বা PMB বডিৰ SMB বডিৰ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ পাৰ্টিৰ সভানেত্ৰী ডক্টৰ অঞ্জলি ডেমাৰী মেডামকো মই অধিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে ধনশিৰি সমষ্টিত ভোটাৰ যি 1 লাখ আমি ভোটাৰ্ছ আছে, গহপুৰৰ পৰা লৈ আমি ওদালগুৰিলৈকে যি 1 লাখ ভোটাৰ্ছসকলে আছে, সকলোকে মোৰ আন্তৰিকতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 1 লাখ জনসাধাৰণে যে মোৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থী হোৱাটো বিচৰাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত এপিবি দলে মোক দায়িত্ব দিছে। সেইকাৰণে ধনশিৰি সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলকো মই আন্তৰিকতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিলৈকে আজিৰ তাৰিখত আমি 17জন বা 17টা সমষ্টিত আমি ঘোষণা কৰা হৈছে। 17টা সমষ্টিত কেণ্ডিডেটসকল আজি আমি ঘোষণা কৰা হৈছে। বাকী আমি নেক্সট ষ্টেপ সেইটো আমি ঠিক কৰি আছে। আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি আছে, SMB বডি আছে। একেসকলে আহি থকা সময়ত খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু আধৰুৱা থকা সমষ্টিবিলাকৰ কেণ্ডিডেট অতি সোনকালে ঘোষণা হ'ব। ধন্যবাদ। আমাৰ চৰকাৰৰ নাম হ'ব ৰাইজৰ চৰকাৰ। কোনো এজন নামাকৰণৰ চৰকাৰ নহ'ব। এপিবিৰ চৰকাৰ নামৰ হ'ব ৰাইজৰ চৰকাৰ। আৰু আমি যি এতিয়া ৰাজনীতিক পাৰ্টি কৰিছে এইটো হ'ল গণ আন্দোলন। এই গণ আন্দোলনৰ দ্বাৰা আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ নামটো হ'ব ৰাইজৰ চৰকাৰ। লগতে আমাৰ জয় হ'ব বিটিচিত বসবাস কৰা 27 লাখ জনসাধাৰণৰ জয়। এপিবিৰ জয়ে হ'ব বিটিচিৰ 27 লাখ জনসাধাৰণৰ জয়।